Western Brand JK mentang penipi kedai keksaj kerit mau ksiar kebetulan kalenti belai cemos seram siaran ikor nangta inlai biang tiapo kedon sekawai keksaj keberong bat kebai internet ngalak ban jo jeng tip naki prok te menta ia don langut bat diki prok penginilai yang te kecekat prok fin sayu I yak tu keksaj kebai internet kene kedai kecekat kodon keksaj Rit mau ksiar ksar kini kedai kelanti mulai cemos seram. Welcome to Mau Seram. Kali welcome to Mau Seram. Real kedai saya coba kenan. Coba pelongal pasti. Ini. Jadi kan itu duit deh. Lalai. Ini kongkong kamat-kamat. Jadi kenapa? Temetangi sedang melewat kisah cerita Mau Seram. Ini lapan telitrai kasih. Ya menilai soal kedai kowe kedai. Lah, kalau kot nih kejerong nih, kalau kumnu, mah. Dengan sawan apa biang? Abna time, aiga. Is, perlok jenga. Abna time, aiga. Nah kedai, kedai perlok. Kedai keksat ngintip, lah kejerong nih kalau kot ngin lah yang tuh, kumnu kalau. Perlok, kedai keksat kepodian, bila beli yang nih kedai, kedai. Perlok ngilai poyang nih ngilai kendu pergi perlok nih kena keksaj nih keksaj ngilai jente kikot tengka kurketum deh kurketum deh tuh perlok saya kendu bye mah nembok tiru penyangan mah mekikiwan pai sini mekikiwan bye bye bye. Bila jemput ya kita kebang iya nasi surok kawan yang bajong selong semua senram ramikor pelok sisi kita dan lagi yang tuhajan buat tiba ketika kesat kebiasaan ha sudah tak apa ya ketika yang peci pelok jonga ada pelok jonga kecuti laloi lah badak ti Gimana menjelat malah? Dari mana tinggal lah? Pas kena kejar aja, Ya. Dah. Apar lah nak? Baik. Long re apar lah nak? Rehat.
Alat bamiya generasi gila punya nasrok tentang ledak jempek mak betul lah punya kena kerja katanya cuma tolong kasih ke bawah perlu program dia tentu saya dia tentu di jakoi tapi itu doa kepada jenjar pak lajak tang mangi supaya awan sah kan ni kemudian omdan tinggal di ram kali ganti ke bang lalap kalau ke masuk minta kasih kapan nongkong bang ilam yang jaj jumpa ada kan kenapa gram sudah sepok nggak ada kilong gram stay dengan tiap pakai sana kata gram nyemut ban lagi long nomor supaya jundan datang ke mobile karena saya kadon saya lihat kami nasional saya masukram keluar korak sakwa ban wan ini juga umdan mana pasti kena tang bagi tapi bajon bye bye Lek bye wes pulang dulu berang bekam Dilaru benpej aku yang ke channel kau Western Brand JK Entertainment Film. Alright, share, like, and subscribe. The bell icon. Bye bye.